Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi anhu wa yukafi manzidah yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kembali bersyukur kepada Allah di mana Allah masih memberikan kita petunjuk atau pada angka itu dan maklumaning pengurus patta patundu ya kita dari kosewa yang dari hukum Allah Ta'ala. Salawat wassalama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang baik diruangi lalu malam itu nasiola na salam kirino taliwang kiri akhirat insyaallah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ayat dibacaan kita maksadani pun Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sininna wa man matappo ditampai pun Allah Ta'ala. Hari ko itampai wa matappo pasti ang kamero na palatugaki na parinirani pun Allah Ta'ala. Kontro na pujista itu matappo kung Allah Ta'ala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, dari ko yang uliran ni sampajang meriyato na Jumat, dari ko bani pa bang meriyato na Jumat, pas'au ila zikrillah, pada pari-pari lau maringerar kung Allah Ta'ala. Jadi perintah boleh kung Allah Ta'ala. Perintah berarti kewajiban, berarti ia jemaah adalah kewajiban. Paangkatoto pendapat maksada, ia jemaah sunnah min nasabak magai iwat sunnah memiraja na dista degaga jemaah na tarima supaya lorong. Tapi narik cuma bicara ayat si kaidah narik ke perintah, ini na perintah merupakan kewajiban. Ajelaskan lihat desana Nabi Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa ala arba'. Nanya Jum'ah apuna wajib masa ritungka selak buran ini nasi bawai bere jama' sangadin apa golongan. Betuan ada angka apa golongan itu na wajib Jum'ah. Abudin mamlukin atah, aku pede tona gaga atah. Awim beratin maksud rai. Jadi maksud rai de toma na wajib majuma, tapi nari komelo jok pa majuma de mana magaga. Eko boleh ni majuma de tona wajib maksud paja loro pa imong nasabasta juma na ajok kangen na ni majuma disunnakan ni. Aw sabiyin ni ada anak-anak de tona wajib majuma, tetapi Purani ram memang kadai ikko ke cara nak pak biasa wija tak bejuk nang itu nama lemah ala bisa karena biasa
lele bulu tal lele abiasang lele mo abiasang ni abiasa topa palele ipa biasa jasa rendre ron masigi au maridin yang keempat yang dari situ malaka yana ropai de nawaji majuma. Tapi selain daripada itu sininna burani mukallaf balag nakiyak kalang waji ya sengi waji nari kodena jauka majuma berarti madu selur pengalataan. Wazarul bai'a napat teru ya na pungala ta'ala pada tetan ni balu-balu Yang narik korban ni tahu tetan ni balu-balu magi na balu-balu na rampe pungala ta'ala. Oh kebanyakan ni sahabat zaman nariolo yang natu padangkang. Betuan na ada narik korban ni pak bangi resona cuma sininna jama-jama ngewetingin mahalan ki papole sampayak cuma wajib mana ni tetang. Idi padara isapian ibang kuta bingkuta idi pak galungnya isalai ni galutta idi pat toko ditutu ni yoro tokota idi pamotoro parkir ni motorota idi tomatindro isalai ni jolo renjatta. Jadi ka pendapat makada sininna wasele di papole narik koban ni tawe esto na jima haran niyo. Pak wahdi ini ditetap. Pattaru ya Allah Ta'ala. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya narik pero masarode mupun nai narik ko angka ko pada misteni. Allah Ta'ala ramsi. Magi nama kada Allah Ta'ala ya narik pero. Isa lainna sininna jama-jamangnya hadere kesona juma. Nasa ni Allah Ta'ala masarode mupun nai narik ko angka ko pada misteni. Nasabak rilalan nasona cuma ega na palakbir na tarong ki Jumat na Muhammad riyasona Jumat. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nigi tahu jamme riyasona Jumat. Namoni de na junno kataki jamme wajib. Apwari maskara nawaitul ghusla mi yaumil jum'ah li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Ilulurang dosa-dosana na inapaнаrik ko jokpa ini masigi tungko jokka aje iwirengi 20 hasana na iro tatungka jadi hasana makare kung Allah Ta'ala manja abil hasana palahu asyru amsalha nigi toppa pole seti jesen seti hasana 10 pamalukna irekeni apalata. Selanjutnya termasuk soi palat biranna sona cuma Niki tahu kami nam mamulang pertama ilalan nama sigi zaman na inarik ko pada apalan na narik ko makaroba ite yonta. Ini boleh mendek tanah maraja di pahat tu makarasyaga algin na untai se yonta pangkatek makuru akselera panan na tahu pertama. Tama rin masigi na juma. Niki tahu nomor 2 zaman na narik ko makaroba ite sapi. Tapi pangkat sekti nilo cuma karuba tahu kasyaga ni juta makro apalan na narik ko nomor 2 nigi to nomor 3 zaman ne makaroba sekti bembe pangkat sekti to majuta to ne linna narik ko yelo di tata sekti juta wi rezeki paga di patah soro makapur yo lingro ya benape ya dirang tapi narik ko ka ki nomor 3 zaman ne apalata makumbang ro majuta pak majuta linda bembe Nigi tomat dapiri sama na nareko masidekang sidekay papa ni tu aja naik kurban masidekay set di mana mbok man tu kelupuk nigi tomat dapiri sama na nareko masidekay set di telok nigi tomat di mondrina iya mani tama mani pakato bay yang tidak semakari mo isunakan mo dita pakato bay pa icari may kasi nero barak lulungan siapa lah Nigi tahu tama mani pagkatobay ang mendre mani pagkatobay rin imbarain na patama de nagaga apalan na punay de nigaga unta de nigaga sapi de nigaga tembe manu talo namo talo amporo de ko nagaga sangadin na apalas sempajam mani bawang na lulong sehingga diri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah ko isukuro moki wi eko kampun na tawe ko makatobay te kuryawan manare makdum upapa aja agak tak terlalu laki biasa boleh na pertama iya panatama kamu sih tahu mana nih kira-kira ya alhamdulillah itu ide soma ka agak kita
Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mah dipilih agalo dipilih. Mele ele yang katan tumigai gato ya palanna. Selanjutnya termasuk toi alat dirang yang kena tarungan di umana Muhammad Rasulullah ajma. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu hajjul fuqara. Nanya ajma ini hajjin pakire. Jadi dek to paule mendre sapu Baitullah ajak mota masara. Ajak sama sara tinulu ki mabere jama' juma iya na tu haji tai dipakir dan niya tau kasia-sia pak narik kudite yang direkengnya Makkah masyaallah rejinna pagarejing narik kudigaga duit lebih rejim to ang kalagi duit na tau biasa mendaftar tas siaga patau na po di mesu asan na jadi rejinna apalagi narik kudene matto na gaga duit ta atinulu ki mabere jama' juma itu na roi haji ta termasuk dalam birenna zona juma ikana taruh Allah Ta'ala ripancaji nene ta'ala maryasona ajuma manusia yang pertama urani ripancaji ritaruh ni rilanna suruga iwerengi kesempatan mandre anu napujien minum yang napujien temaka kestina papinya manna suruga akan tetapi pengurutkan Nabi Adam de nama sunna papinya dingan magai calalena ni mundur di suruga malah kita untuk masyarakat kok kilino namo tu mage gana orang parata maluku bolata nari ko diga bali bolata iwa ada dega ga nyamung dega to tau kasi gana duine ro puna bolana dege ko ne wa ada bali bolana de nule no nyamung jadi na dukko patte nyamanna nabi ada nasati mage kilalena ni nai te manu luttu sipadua nai te balewen nangi sipadua nah ini kalau joppa sifat dua sementara alena kecil alena ni makarari di Allah Ta'ala puang tapan cajinga toka kasi nayak pasangan riwayat matinri pengluta Nabi Adam angke malika cabu buku warusukna mariasa sebelah kiri mencaji nene tahawa persis as-sunato juma' jadi mondro ni pengluta Nabi Adam si bawa bayiina ilalanna suruga nanya menyamangi tingin na pat penyamangi suku pat penyamanna menyaksikan hal ini angka atau mengimpuri nari iblis mengimpuri iblis ni tanah di Adam si bobinina jadi malas si selera pangan nari angka tahu menyama bali bulana na paja mengimpuri anggota tu anggota mapadorani de matinro mi nyama bali bulana mendre dalle na bali bulana alena tosi mendre tanah darana balik bulana muli kalaki si alena di nama tindro apa to sih naik ko di matindro na tanay ko manompong asire ngatim anggota na ibulisi tay mamuari dito gaga ito manyampat makokot ilo lindung uli kung alataan dan kana berusaha tikko carana na usaha tikko carana ero pappenya mange lesan ni pole panglutan Nabi Adam si bawa bainina dan kana napahan ni makkada Pungalat ala na kisangi madaperi jadi pung maju kajung nyanar itu pung huldi iya naron ala senjata iblis na poleni Nabi Adam si bawa benina mageru pengaruhna luar biasa itu pengaruhna iblis samanna dari kusi anggota ki padahal musuh manasa iya naron adina paja kina pasa pungalat ala wala tattabi'u khutuwati syaitan ajak lahanu materi jong kajong kana setange innahu lakum aduwwum mubin karena majapuna setange musuh manasa tapi akibat karena batinnya luar biasa. Nah boleh Nabi Adam mestilah adanya waktu segini. Tapi mana? Mau paham moga makada magna caki pungalat ala mak daperi huldi. Iro huldi batuana mananungan. Magna cako pungalat ala. Na cako mananungan tamu suruga nari makpana no daperi nari kumena ko mananungan. Wah terpengaruh Nabi Adam. Mak daperi ni siwa benina ulin tre benina nandre Nabi Adam. Gang kanai tandur pungalat ala ini Nabi Adam kya gana pappe nyamar suruga werekom jadi bawa cakko macam ada peri ko di magi mak ada peri makko kue asu ko pole suruga terpas dari paswi panglutan Nabi Adam persis asona to cuma tapi syukur kinala desi di paswi Nabi Adam pak benenge di paswi dega keteman yang patwe jadi waktu itu kita sebenarnya berterima kasih ke iblis nala desi nang iblis pak benenge dega iblis deki gak ada asona cuma
Masuk si pole di suruga, ripas si pole di suruga, rigo angkana masarang. Seti pe Jeddah, seti pe India. Jeddah hawa. Jeddah betuanan ini makun rai. Opo ni rorajin na mabe senge sisapa na sabat tau dua lihat na bino makalo. Lele sisapa matau de nang kana siruntu. Iya meni na siruntu, riset dia meni bulu dia senge Jabalur Rahmah. Riset dia padang dia senge padang Arafah. Opo meni na siruntu persis as-sanato ajuma. Syukur tu kinana siruntu muanne pa benne mono no ko dina siruntu pa di salama. Iki kaga. Jadi ega paga pallatira na taruh pungala taala ilalanna iya sona cuma bahkan narampe cek di riwayat makkada lele di pammasina pungala taala panglutta Nabi Adam. I as-sunnatu ajma. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Arampe cek di riwayat makkada takappu cuma tu akan magalino as-sona juma. Jadi perlu hati-hati. Eko sumati sona juma itajengi deh tiga kemalino tajengi juma pemenna. Eko diga juma pemenna juma yang penting riwayat makkada sona juma. Iya na tu itu penderita tak nalur si makkada pun minna juma ipamede sikirita ipamede baca akurata ipamede sempajat tak mage kan namistingi kamalino baca kan kamu persiapan. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk alat birenna sona juma tadi ne pak dongengi. Iya na tu nene tanah pasir kina ukos tu cuma aja lalu minggu pigau aja na ega kilo salah pigau pak jakir kilo salah nak sabar na makami malika pa itari melo doang ni malika makami malika jakiam menajar pigau destuna juma na iyero nak kami malika na kahaba ni na yenero menjadi kebiasaan tak menjadi gauta. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, narampe itu isi riwayat makkada ternyata tania bawa makna Muhammad majuma resuna juma. Niki angkato malaikat memang ripancaji khusus untuk majuma. Poga iya sangi juma. Jadi narik korban ni tahu resuna juma. Angka di manara ribetal makmur rilangi mapitue. Okoliro mendre malaikat bang mendre malaikat Jibril bang. Jadi Pak Banna malaikat energi malaikat Jibril. Pura bang malaikat Jibril melodong di pungala taala puang pura nak mak bang puang narik puang kat palam melo mereka puang wasidak kamana ngilau risininna ummakna Muhammad yang kapang restona ajuma. Tiga papalan Pak Bang ni apalan malaikat Jibril nak gerang. Pura bang malaikat Jibril mendrai malaikat Israfil makatok bah. Pura makatok ba melodotori pungala taala puang pura nak makatok ba narik puang kapalan melo masjidakang wasidak mana ngilo bising na umat na Muhammad yang saya makatok baristona ajuma. Pura makatok ba malaikat Israfil mendre malaikat Mikail mapasampajang. Jadi malah ki contoh ke makadero malaikat na pak guru ki narik pumelo makasimasig minimal apa papariwan. Ang taimanna, ang kakatte na, ang kabilala na, ang kadujana. Aja imang mana ke sipego imang nama apa imang masri imang malilikilinga imang mana ega pagapalan imang nalur ki malaikat bagi-bagi apalan. Jadi pura Mikail makatok mama sempajang melodoto puang pura nak mapas sempajang resona juma narikong ka pala apalang na melok murid ka puang wasidak kamana ngilor risingna to angkay mapas sempajang resona juma. Lengkana makarai aga pi bela ilolong ni nanala ni supak bangi pakatubay papasam pajang uli na pakuro sinin na malika angkew nangi majuma mak darari manatori kungaladala puang pada pura ni ripegau sempajak berjamak juma welau ri puan narekong kapale apalan melok pada realeki yang tidak sama nangi lauri sinin na ummak na Muhammad yang kay mak juma riasona ajuma. Ika pag-apalang luar biasa, jadi apalang apalagi lalang lama ramalan ni, subhanallah. Mengkali ye Mario marani kung alatalawi labo pa malikatku, labo paga apalan na berang. Desi na pada pare di labona si sana umak na Muhammad. Tarik ko lalo si dengan kolona, pada kantong 10, 10, 5, 10, 100 na sapa iya si 10, 100 ini kami nak bonyo na pada matama ko silengang. Kumalika ay apalan na kami na nak berang.
Gangana makaya pung Allah Ta'ala sinin na malika ku sa biwi na saba araja puasaku na niya kamateku sa biwi makkada majapun na iya wakdam pengemanang sinin na dosa na ummak na Muhammad yang kay makjuma reson ajuma. Jadi yang kay hadale rewak itu pemang mapacing pada lawan kertas silampak maputewe ne daga rotak-rotak na ye na roparni jagai aja lalo na angka rotak na narate di Jumat pemang. Kadai Nabi as-salawatul hamsu Ramadan ila Ramadan al-jum'atu ila al-jum'ah mukaffiratun lima bainahunna iza jturibatil kaba'ir. Naiya pallawangan na sampajan 5 waktu pallawangan na Jumae pallawangan na ramalan mencaji pallollo dosa si pungang angkati mabela pole di dosa battuai. Iyo sabatto ini mirero nandang pengundang ikado sa beccu. Narin ko maninimuki poli do sabatto insyaallah sinin na dosa-dosa beccu ta dapat cingi peng Allah Ta'ala. Gang kajuma pemen na matu yarga. Ira malangin na pacingi sinin na dosa-dosa ta Allah Ta'ala. Gang ka ramalan na temang makuto paro sempajang loro tak sempajang juma ta napacingi pallawangan na sempajang asra pallawangan na sempajang mangeribi narikuang kamu ki jagai dia sengi dosa batua makuni roka apa memuari mabaraka barakwa mengikuti perhati kang iri talaya sona ajuma na timatangka ki oli angka ki pari-pari ngerangi barakwa mengi lolongan si adam penenya pamasi pulih di Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.